S nami Bog, razumijte jazici i pokajajte se, jako s nami Bog. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji dan, braćo i sestre, i neka je sretno i Bogom blagosloveno ovo sveto mjesto u kome smo se sabrali da proslavimo najvećeg rođenog od žena, Svetog Jovana, proroka, preteču i krstitelja Gospodnjega, jer to je hramovni praznik ove ovdje naše crkve, ovoga manastira. Sabrali smo se ovdje, braćo i sestre, u ovoj pustinji, oko ove male crkve, da proslavimo velikog svetitelja i ugodnika Božjega, Svetoga Jovana. Kao što svaki domaćin ima svoju krsnu slavu, tako i svaki hram u pravoslavnoj crkvi ima svetitelja kome je posvećen, koji je njen zaštitnik i pomoćnik. I ovaj hram ovdje u Sočanici posvećen je uspomeni Svetog Jovana, preteče upravo ovome današnjem danu usekovanja glave Svetoga Jovana preteče. A to je praznik kada je on završio svoj zemaljski život i kada ga je Gospod proslavio i na zemlji i na nebu. Njegovo rođenje i njegov život bio je neobičan u ono vreme. Rodio se od prestarelih roditelja, odgajen u pustinji bez oca i majke, štićen i čuvan i hranjen svetim anđelima Božjim. Pojavio se u svojoj 30. godini na reci Jordanu da priprema narod za doček Gospoda Hrista. Udostojio se da bude onaj koji je prvi prepoznao u galilejskom radniku Sina Božjega i da ga objavi celome narodu govoreći: gle, jagnje Božje koje uze na sebe grehe celoga sveta. I da ga krsti u Jordanu i da čuje glas neba: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Za njega je Gospod rekao svojim učenicima kasnije da je on najveći prorok, najveći čovjek uopšte koji se ikada rodio na zemlji, ali da će oni koji se dostoje biti u Carstvu nebeskome i oni najmanji koji se tamo dostoje bit će u slavi kao što je ovaj veliki čovjek Božji. Ali eto, jedno je kako ljudi misle, drugo je kako Bog predodređuje. Kada je on počeo svoju propoved, on nije štedeo nikoga, izobličavao je grehe svojih savremenika, svoga naroda, pa i samoga cara Iroda, koji je u to vrijeme vladao Palestinom, i ukorevao ga za nezakonitu vezu sa ženom svoga brata Filipa. A ta zla žena Irodijada, ona nije mogla da trpi izobličavanje proroka, pustinjaka Božjega, nego je htjela pošto poto da ga ukloni iz ovoga života, da bi ona mogla nesmetano da živi kako hoće, da greši koliko hoće i da joj niko zato ne opominje, niko ne ukoreva. Zato je imala nameru i da pogubi Svetog Jovana, ali Irod nije se usuđivao da to dozvoli, jer se Irod bojao naroda. Ceo narod je Jovana smatrao za velikoga ugodnika Božjega, za proroka Božjega, i poštovao ga narod, i zato se Irod plašio narodne pobune ako bi neko zlo učinio Svetom Jovanu. Ali jednoga dana kada je Irod proslavljao svoj rođendan, onda je pravio veliku gozbu za svoje velikaše i na toj gozbi Irodijadina ćerka od prvoga braka sa Filipom, Salomija, igrala je na toj gozbi, na tom veselju. Irodu se mnogo dopalo njeno igranje i on, obuzet vinom i strašću, obeća devojci dati se što god ona zaište, makar bilo i pola carstva njegovoga. A devojka nije znala šta da iska, nego je otrčala kod matere svoje Irodijade i upitala nju, a ona, budući zlobna i puna mržnje prema Svetom Jovanu, vidjela je ovome zgodnu priliku da se osveti tome pustinjaku,
tome proroku koji i nju kritikuje i cara kritikuje i reče kćerki svojoj, isti glavu svetog Jovana preteče i krste je, da ti nju dade na tanjiru. Devojka ode caru i reče mu to, a on, da ne bi pogazio svoju carsku reč, po onome da se carska ne poriče, naredi dželatu da ode u tamnicu i da oseče glavu svetog Jovana. Eto, taj događaj danas mi proslavljamo, jer taj događaj jeste bio kraj zemaljskog života svetog Jovana preteče, ali je on time uvenčan nebeskim vencem, uvenčan je vencem i pustinjaka i proroka i na današnji dan i vencem mučenika. I od tada taj praznik Sveta Crkva Božja praznuje i sjeća se sa poštovanjem i sa ljubavlju ovoga najvećega čovjeka na zemlji. A nama je velika pouka, braćo i sestre, da se velike pijanke, velika slavlja, pogotovo nezabožačka slavlja, to je u stvari proslavljanje rođendana. Naš narod je imao svoju krsnu slavu i to je slavio, a u novije vreme, naučeni od bezbožnih komunista, počeli smo da slavimo rođendane svoje dece, da se prepuštamo tada i opijanju i raznim gresima i da deci dajemo rđave primjere, pa nam onda deca kad porastu idu straputicom, idu putem koji vodi u propast, a ne u carstvo nebesko. Tako da je taj običaj slavljenja rođendana u stvari nije hrišćanski praznik, nije hrišćanski rođendan, nije hrišćansko slavlje, nego nezabožačko. Ali se uvuklo u naš narod i treba oni koji veruju Gospoda Hrista, koji su danas ovdje sa nama na slavi svetog Jovana, da to shvate i da odustanu od toga zloga običaja neznabožačkoga. A sveti Jovan preteča, koji su dostojio tolike slave i časti od Gospoda, da nama bude pomoćnik svojim molitvama, da čuva ovaj sveti hram posvećen u njegovo ime i sve nas koji ovdje dolazimo, koji se njemu molimo i koji pomoć od njega očekujemo. Da nam svima pomogne, da nam bude zaštitnik i u našim nevoljama kroz koje mi prolazimo u zadnjih godina, da bi Gospodi nama darovao pokajanje, da bi smo se vratili na pravi put, put koji vodi u Carstvo nebesko, put naših slavnih svetih predaka, koji su oni išli da i mi tim putem idemo, da decu svoju i omladinu svoju pućemo na pravi put, a to je samo put Božji, put koji vodi u život večni Carstvo nebesko. Da bismo se imi udostojili da se nađemo tamo gdje se i on nalazi u Carstvu Hristovome, da bismo sa njim i sa ostalim ugodnicima Božjim mi slavili Otca i Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Danas želim da čestitam slavu starešini ovoga manastira ocu Jovanu i njegovom malome bratstvu, koje je počelo ovdje da se stvara tek pre 2 godine. A evo, već je urodilo plodom, već na današnji dan imamo dosta naroda ovdje, ako da Bog, bit će i više. Za 2 godine otac Jovan je uspio da podigne jedan novi konak ovdje, da stvori manastir ovdje u Sočanici, gdje će se ime Božje slaviti svakoga dana, molitvama i svetom beskrvnom žrtvom, gdje ćemo uvijek dolaziti. A želja nam je da u samome selu Sočanici podignemo hram parohijski, hram za narod, da bi ovo ostao manastir ovdje u pustinju, planini, a da narod ima svoju crkvu u selu. Ako da Bog, to ćemo u što skorije vreme da pođemo sa gradnjom, ali treba da nađemo samo pogodno mjesto, lokaciju, da nađemo mjesto, a to vi najbolje znate koji ste iz toga sela, gdje vam najviše odgovara za hram Božji, pa da vidimo da tu i osnujemo parohijski hram i da ga u slavu Božju sagradimo.